Ishyirahamwe ry'abacikacumu ba Ottawa Gatino Humura no mu bufatanye bwa High Commission y'u Rwanda muri Canada batumiye mu gutangira icyunamo mu 2020 muri Parlement ya Canada tariki 7 z'ukwa 4 2014 muzaze muri benshi kuri uwo munsi kugira ngo tangire igikorwa cyo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi bo mu Rwanda mu 1990. Icumuro ibyo urabizi simbikurusha ngaya amahiringi y'imihoro tubura amahoro tubura gihoza. Imyaka 20 habaye jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, bamwe muri twe babuze bakuru babo na barumuna babo muri iyo jenoside. Turabararikiye muzitabira ibikorwa bitandukanye byo kwibuka abacu bazize jenoside kugira ngo dukomeze tubahe agaciro ababishi bashatse kubambura, kandi tunamenyesha amahanga ububi bwa jenoside kugira ngo ntibizongere kubaho. Imyaka 20 yashize twibuka ababyeyi bacu bagiye tukibakeneye. Urubyiruko muzaze mu bikorwa byo kwibuka ku nshuro ya 20 abazize jenoside yakorewe abatutsi. Abakuru n'abatoya buze mwese twibuke uko kwibuka ari inshingano zacu. Abanyarwanda dutuye muri Ottawa Gatino n'inkengero zayo muzaze twifatanye kubibuka by'umwihariko kuwa mbere itariki 7 z'ukwezi kwa 4 2014. Gahunda ni ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 4 2014 wa mbere, bizaba ari kuwa mbere. Tuzahurira kuri Parlement ya Canada Ottawa guhera saa 5:30 kugera saa 7. Nyuma yaho tukazakora urugendo rugana kuri ville ya Ottawa City Hall rukazarangira saa 8. Basabye kuza muri benshi. Izindi gahunda murazisanga kuri site web ya Humura www.humura.ca. Ijoro ribaruwa riraye, ijoro ribaruwa riraye, ni twebwe tuzabura isi, kuko twamenya amacakubiri, ni twebwe tuzamyubume, kuko twagiriwe urwango, tuzaba abahamya b'urukundo, tuzaba imbuto z'umugisha zeze ku giti cy'umuruho, tuzaba amashami y'ibyishimo yashibutse mu ishavu, tuzaba imbuto z'umugisha zeze ku giti cy'umuruho, tuzaba amashami y'ibyishimo yashibutse